Kankutangira ntekaniza orubazo amabala ninyogira syo muhendo and Kitara TV mwe bale muno kuba ni mutuhondera hona na mbere mukali Kitara TV abala YouTube abala Facebook hona na mbere mukali banywani banga bali musiza heru Dubai Qatar Jordani Saudi Arabia twina beno baitu na abanyanya baitu bali musiza heru oko mukutuhondera mwenda kenga biri muka mwenda kenga kike kigenda maiso back mu kuno mwanyu as you oko heru ani muiriba kigambo birune kitukosizaga kuiriba okutoze sente yes kuramukyo abantu bembaganiza abali mu butale abali maduka abali abakaza abali mu masaluni abakutunda ebigita abanyanyi banga ba maboda hona na mbere mukali munyamasa zembaganize za Bunyoro Kagadi Kibale Kakumiro Kiryandongo Bulisa Masindi na Hoima na heru ya Bunyoro Kibale rather Kampala mbarara nyina abanyani bange kurugambara bagamba nti muhondera munetekaniza zange zino ngo basima muno akiro kino mutekaniza yange rubazo mbonkizo musajja business wa mani Murunyoro business bageta batu producer wange business nikyo kiki ebyobusubuzi ebyobusubuzi niwo wekitinisa akatuhulira gadi bakusinga murambo mumanyire akatuhulira gadi okusinga tumwetati biro bino gevasi chonka irabuli twagamba gagenda supermarket twamanyaga supermarket emu yonka yabagara like 7 supermarket so akatuhulira gadi one of the guys ababaire behind business ege supermarket kiro kino mutoize nyagamba nti nabanda bakutekeza kora business nkegyo leka ije atusoborobo mezi bwaye abantu abakoze entrepreneurship nkazino mu Bunyoro hano twina ku bantu barecognize ngato na ku bantu kantu batoza batunyumize organic rwabo na mbere barugira wekinisa nkutangira antekanisa webale muno waito kwagambira amabara ni wakatuhulira gadi kandi director wa Geva supermarket kandi Geva supermarket ibyo bara tukagiha gadi and Evas mucyara wanje muri ikara Evas gadi na Evas no mahire Gevas yes to Gevas aho kugira ngo tukolera hamwe twagama mabaraka tukajoininge twagateka hamwe twabona jarugamo tukolera hamwe ko mutura account twena turi hamwe niko twatandikire yeje aho na mbiri Gevas eri tukabatumanyiraho kuba eri like 7 ati like 7 ejo kawa mweneweta kaba ali Kampala and kani kwa ndakora mu Kenya Uganda mu kitongoli twakora gure bwahika twahumura bato busimo package so kuba twere package nagamba cyenda kora mu bitongole na ishira mweneweta gwa ni supermarket Kampala ya 7 supermarket ya 7 na Kampala kutanchira Kampala na jana nkumba Entebbe road na mwichira tukore business ki kamfunire sete bampira kasimo tutandike business ki so yangamba leka tutandike supermarket Hoima abwachi Hoima abo kuba tukaruga kabale tuguzire Kibale Bugangezi Kisita no twaguzirita Kakumiro tinika kumiro biro ati nika kumiro ati nika kumiro district kandi Kisite kafuka town council ati Kisite town council to hey home not inata so twagamba anti katukole ni he no muka agamba tukole supermarket he no muka kuruga au kakumiro kugenda Hoima hey so twagamba kasitandike Hoima waragumaga Kampala ati nyiwe ngume kuno Hoima so twakorera hamwe bashize obwire mwakorera hamwe mukora like 7 yes ndukorera like 7 muri Kampala nderi Hoima yes twayisobwire twashize imyaka 17 ni mukorera hamwe nitukorera hamwe mweno wanyu watata wa mama wao yo benyine tweta tukatandikira hamwe kaba business konga swera sisters muri ba partners turi partners swera mu family ati twayikize afite twakora mu myaka 17
Rack 7 twatandikaho branch endi mitwaje Rack 7 annex naho twakora emyaka nk'ebiri annex erinka eri Rack 7 empya kereri empya keri hano aho kaba annex eni Rack 7 nkura zona zikaziro ziri ibiri sekutwashizo bwire twagamba katukoleki tuzaukaniza amabara kali katusheyalinge bujyo omwe gireye nonda gireye tosheyalinga so yagamba iwe yatwala Rack 7 annex twagamba egyo emisoro n'ebindi zona tuze Rack 7 bikutalibaniza twagamba kikatujete ibale lindi bulo masasuro omusoro gwaye na license ye twaukanize mu nkabasa sole yatwala ejo yerugure ejo none aguma ifuna aberenyi hati tugenzire muno maiso tutaka kengere kuno kyonka leka mbaze kugarure yo hano gadi bakuzaranka nibo banzara kabali konka nayo nkija nagura yo kubugangesi oka oyijota bunyoro kuruga kabale kujya bunyoro ogwe Rack 7 jamushara mweri no yandese byamugisha yagamba yoyi oli kabali yagamba ndozire kuno bunyoro ndezire bunyoro kurunge yette nenyo neiki obwazire bunyoro wa setolinga kisita atukija twamandizana mu town kwa tuli chombe cha bunyoro kitara sentina ma chado sisecho atawuni chachachi aho notwatandikire mu kalina notwatandikire supermarket ne kalina kala town church yako ndio twamandiza mutwenka someka kizikazita limo bwiro bwa abantu batazimanyire mu mwaka kyogo mu mwaka gwe 12 muhima unatali mu supermarket ndi yona tali ninyi yabandizi ama juice space abenzibu muka space kajura mu kalina iguru abantu bamwe ni batinda kutemba ubwire na kalineka bamwe emweje abantu ni batina no kutemba iguru twamazire nyaka nkena twabona kubona aho achombe kuchamuka saa ituri hati business ene mwayizire mwakora muhoima kuri kabale mukaba mugina no mugikoroba ekitekezo kikayizira hano mwechikayizira ulewa okwa kabagine Kampala twakaba de jine Kampala yagira kitekerezo cyo kutandikaho branch hoyi hati abantu abakusinga namuno bayingi muno tubirora muno mbahindi ate kandi nanyo nkorora mu kina cyo kuba nimuteraniza amani nimukolera hamo inye ensita mugisangira muteyo kolera hamo nimuteraniza amani mu ina Rack 7 baitu nywe na mukolera hamo cyo kolera mucho bashinzi kirungi okubaye oli wenka sakutamara okuyaho umuntu aleta magezago ndijo naletago undi naleta na mani power yakorera mwe kiba kintu kirungi mu rugayo bwangu kushira kuba isolated baba wenka mwe bintu nibikolemesa mukasanga muta business ne mwagikozera bakubanki manyire itaba abantu bakabamanyire genda mukaduka bakagura supermarket abantu inoba zitinagano zitahamu inye kintu mukakisanga muta business ego mugitandike business eje ba business nungi onka inegira mu challenges zayo meka supermarket yo chingura abantu ni batahamu so kiretera n'abantu kwiba mu nebintu naraba munateka mu nsaho so controlling aheguma usanga bakwibire tabonike duke zindo sanga ategira ha mujyango ba customer ni bakangira nagenda yinyuma wenga kongere tubarekana uri batamu noge ni bagende nyima ro bakizamane ubusuma babwingi busuma mu supermarket ni babwingi cyistimane abandi zalema nyomba nyenda kenga perception entekeza y'abantu omwabaire mulingo mugambe niyo supermarket yabandize hano muhoima abantu ikintu bakagitangira business oba bakabanza babatini bakagitangira ako tukamene ibintu biri unique kabanza kuleta sausages balete nkoko zo mu fridge zitabe mu bwirobo tulete nkoko zo mu fridge tuleta apples watermelon ejo ne bigabitalimu minced meat ebindi byo mu fridge ebyo
bika bitalimu abantu babigura Kampala nibabigura Kampala manya ya Kampala dokutwara kire hano tora abantu babigurira kimwe ni batutumana ebindi za cheese za butter mwene ibintu bitakanyira mu maduka gani ni tuleta nitongeramo so yabanka yenyabukana ucharo toza kantu like spices yama hoteli abantu nibija kuzigura hawo ni then ikintu cyekindi mwatandikire business ene kimwagambire nti katulemereho tugitandikire baitu kuno tali mwaitu baitu abo government kinu na kinu katulemereho supermarket yo yenda availability kuboli ho full time ni kubaho kwe hayo no ikalira no taireza abantu chance yo kwiva so bwire bwona no ya kino boruho nisho twakire ni twimukakara tukingaleti kuleba ngu twa satisfying customers bibakwenda kandi hamwe na nobwesigwa customer yakutume kintu no kireta supplier kusupplier kintu no musasura mu wiri bwesigwa supermarket endo bwesigwa aho henyini insitaki ekuleteire kuranti mu gambe hati myaka 17 18 muri mu business yaje kandi nekora insitaki bintu kebe ebikuleteire byo kushaka kugamba abantu nti nyobe nkozere kintu na kinu nibe binyikaze business yange ekitukozere muno kuba bwesigwa da customer yakutume kintu kukireta mubwire utamuza buzamwe nemihendo ya hansi abantu batekeza mu supermarket musera muno kabera tuseira konga awushanga nitunde bintu bikusera bya higure be ya higuru kino bagambo mu kusera amwe nebintu biri unique boko shakusanga ho nka amanda getochi okubeta jura sero ushange pera no juguzo mutwaro kumene chweka abandi bamanyirire taiga ye 2025 bagamusoma bakusera kuyo tutunde bintu mwe biri unique nuko babagambrand musera njo bagamba soma bikusera uko ale kintu chebe nalo perfume bamanyiriza mutwaro kumene chweka lebere emitwaro abiri nagamba ni bakusera kandi jezone mihendo kujigarura hansi amuntu wahabeye yabanda amuntu wabulikire yakusobora yes otoba ino tugamba obwesigwa ekande kindi obwesigwa bwesigwa muno no kola na amani kwikaraho kulemeraho bibi bamwe bindi emisoro ni bakutera emisorera yiguru konka no lemeraho no tawama no tagaruka enyuma mwe bintu mwe bini bivura konka noza kubitoza no jya kino bireta otugambe genti baba iba mu supermarket omuntu natahamu nakome kintu mutamukengere bakutahamu benji bitamukengere bintu nalibata natamusa niko matungire zikamera zino na kamera ziri mu konka abantu eza magazine ingi tasokurora buli hamu hati ngo mudasa kusopinga no murona ateka mukajega nayi hamu natamusa we bindi nabireka ibindi nasosure bindi nabireka so control region ye gumene ko supermarket osangira utakuba nokolera mu itaka line lyabanyoro ayo toli munyoro baitu wakolera mu business wafuna success okisangira ote kashanga abanyoro barungi kwaija hanu batugonza but shoppinga okurungi abanyoro babantu barungi atuhagira kandi hatiya bakurakurana niyo agent bamahurire ga New Vision na Monitor kuruga kigumba amasindi hoima kagadi na kibale yona ubona nubuhagizibwa babantu bakuno bampaire na yongerayo bampana agent wa Nice Plastics masindi kigumba we okwa Albertine region en yona Albertine region agwo buhagize ni abantu ni batugonza ni yani batuhagira yebo kuba norurabi nebintu byona nibija obusinguzi bwawe success yawe ogesigamiza haki abantu na abantu Nice Plastics ne kwesiga ni vision na bike byona ni bigamba hati god ni agent white mu region ti nyonsa mbasasura mbwire ti mbabuzabuze yobuzabuze tibikaraho
nukwesiga na Ruhanga so Ruhanga tulinzire tutagweire ntotula nibwo businguzo butwini na abantu kutwaje yes omurozi wa Kita TV tukyali antekanzo rubazo kandi nyina director wa Gevas supermarket Gevas supermarket zilongazo muhoima I know Gevas supermarket ogimanyire kandi ogikenga kurungi no bulota gimanyire but at least I know omanyire Lucky 7 supermarket banu gadi niba batandikira Lucky 7 supermarket batugambira myaka hati mujja kwikenga 22 kandi imagine 22 busy bukibi osangire business business ibintu kutemba ibintu bitemba iyo kutunda munokora ukakuongeza bagamba kuri bikusera baza kubikenga ngo kuri nahandi bitembere iyo bamwe bakwirukiraho nti kibaye ibintu bitembere na ikayo nasango tembeze nabanza nainda genda handi ho nabanza role so echo nacho kizibu hamwe n'ubu abantu abakwiye busuma tagira besigwa n'abakozi tutabona abakozi babesigwa abakozi abananka aba director abandi tibahangaza abakozi yo mawukirikita abakozi balimo ikarano baterera no bikaza eriso abakozi tibaba bangu abamuna abasuma abamuna abasuma abakudiringa na customer Wena abakozi supermarket nyingi obuzi banazi bana abakozi na oli nadiringa na customer ni nadiringa na customer ejo njobe bamu so besides supermarket ndoro have high of business obundi buke wende mukora aho tina mobile money twagira una eje mobile money network zona MTN Airtel twagira una Payway kusasura amasanyarazi za TV kandi masanyarazi ga yaka twashobora twagira agency banking banka zona Centenary Bank of Africa DFCU Equity Bank na zona bohereza bwana twenda kasomo hizi yaenda service nkundura ali na one of the agent wabananka waba Jumi na bajumia ebintu bino gadi tibiri bingi muno kubano bimanaging yo na mukazi wabo tibiri bingi kuya tuyamba abakozi ngo kukigambire tekama abakozi abo kuba nkubura nindora ina kuba no rero mukozi oli noli kumuteka heriso tibikuchwa muno yo bichwa staya sam bichwa wega notine cyo gukora ukumiza no kolera ni haho nure bintu nibirabamu no kugira mabakozi ababesigwa kandi bali hard working abantu abandi tibenda muno kyo kuleta abana babo mu business zawe zibokora ibo mwawukirikita abana obateire mu business yawo yokora obana yo kwenda basome abakole byabo kwenda basome baramara bakole mu business abo kuba no baba humire nyomba teka mu business najana ruro tata kora kino centers balancing ati ngukubotaliho no mulekaho abandi bana abana bacureza abana bikara proud gumuteka mu business enda kwihamu nagabira batere umwojo na ihamu nagabiro bwisiki abaro mwisiki nabo nagabira bojo konga abanje bacali bacureza tikarere umutima uko I think sikirumana kimutairemo kumutamo no mwereka business ye no mwereka ngo business ye taji sisabeto go bumutinisamo gwa yatungira chance yakirema akameze nukanzi twari konga yali mutakuziba no sanga numandari wo aguzire bintu na leta naboni baleta amagezi ogambire ensiteri kumolekyo mwana anti kintu kiyawo exactly mwereka kintu cyawe kora tukolera hamu akuwe cyakwenda cyona kuba nakifuna kuba naenda motoka numuhana avuga akwenda kugenda aho na harimo amagezi numuha sente nagenda so na uraine ownership nike okurwa myaka ata myaka 22 oli business ene ya supermarket yo kutunda ebintu bingi inekizibu inekintu kyone kyakubaireho no gamanti are kintu kyambairo mu business yange ndikiye kuba bakanyibe kintu kya beyi obanka baninta abasuma bandumba kintu ki ejo biruo twakuzize siyo no busuma bwikaramu nagira set back
mchara wanje ko yata yaika ha gate asanga abasuma ba meobag bamanyira innocent bamanyira innocent so nawe cha tugabanke nyimo kabe bag iri mu documents zona documents za supermarket zetu kwani tugenda nazo akoko bweka kandi bagamba leta ID leta kino nuni twaturi bataga nazo gwa umuntu yagambe cyakwenda kibekiro so bazira babitwaliramu abamwe no busente bumwe nabo batwara kunka bashobora twagaruka taro unambe watekereze no bagamba nti I think business enu kangihindure kangirugeho ati wamanyira business ya supermarket kandi uza kusanga utakukole ndi abo kuba usange kola byona mbwire bwa baka school bitabo kutunda abo kuba no tunda teri nka business ziri season yawe usanga no kola zona mugwire bwa Christmas kuba no tunda bimwe bantu bagure migati nengo inazo no tekamo nengo ibistekamo nengo itekamo enkeito zona zibamo etawuro blanket imene bame bintu bingi supermarket wajimanyira dokoleni akwa buli chono sanga no tundao tukitinga bookshop yo gamba tunda baka school Christmas okubota kutunda konga supermarket wono shanga buli kimwe no tunda buli season no sangoro Christmas nka bude wona bari kandi no tunda no buntu bude taito kujo muwe na yakutaha mu we 12 tagenda ko akuba nagura hakantu nagenda no tunda ya time no tunda buli kimu abantu business zanyu zino bazitina ni bagamba nti zigoba katito 10 niko kiri zoze ba 2 10 uzangu ndotunde pancake esumbuse ezo kiretwa tugendera hatana tana pune matalinga mu supermarket muninga abantu bayizire bengi aba 10 bali banga ukufuna ba 10 abantu 10 abo tokoze abo no tubalira maybe just abantu benda kutunga niba neglect abo kuba benkuranti ya obaire consistent emyaka 22 business egotoka gihinduraga nikimanyisa nti inensite yiwagisangiremo ito tune ekintu kyona buli kimwe kyona tutunda nekikwaso n'enkinzo n'ewempe n'atahamu n'atoze kyakona n'ebindi bitali handi okutoza nk'enkinzo mu town hano n'ebura nk'okwijjanyo nimanyinayo so buntu tito mwe saa zona abantu bakingire nosanga nimpa gukora extra hours nitwa service ejo urugire Kampala leti kwenda mobile money ndukukoraho urundo kukera saa 12 11 tuba turoho so sanga service zone oburayigire nutsanga so nacho cyatuyambo yes tukyali hantekaniza urubazo oyiro kwenda kutwara mu kuhumura tunywemo twizi oyine bizine bikunyumira na muno hati oli musajja mu kiga munyakole bizina kizinaki kikunyumira kitwara mu kuhumura nchaka milioni fa umudara gwo yoga nyenda kutere bye kuruge byande nyenda kutera nebizine biri mu kitara muno bunyoro mwankole mabachigoko nibyo ngenda kugonza mu kutera najyo bibamu najya bunyoro ati bizino bimanyire byabana bahano bunyoro namuzine wo manyire bunyoro hano benda ba gospel bandi ba David King abo David King ati ina kazi na ka David King okohura nikakunyumya nyonka kuterera tugenda mu kumura na buzinobo sanga banye bakonka manyire kare kanguterere today is my day producer wange kizina kike ya David King kigira video kina video mungambire kyati kina video ati tutere kizina kya David King kale kizina kuruga mu David King baketa ensahole kakitwale mu kuhumura
tujja garuka na Wekitinisa Gad ajja kuba natusoboleraho twagaruka nja muhabuzaho atugambire babantu barabanyoni banga bali munsi za heru mukora akasente mwakondeze kujja ku investing hano atusoborole ebintu byakusobora kuba muntu na investingamu nebikiraho ali business ya yenu ya supermarket baitu hati reka tugende mukumure kizina baketa kanchukumulensa okuruga ma David King wa Igime family kikunyumire ukigonze tugaruka nentekanisa Le kanse keremo mutima kinuba takibura Nkwijuka nkunyabaire nikyali omuhuru Kubanyabaire manyire nyakuswire nibukyali Kuba mukazi wange iwe onkozeremu omulimo Ukansusura echuchu nakajanja kabahuru Wekitinisa abanywani bange banamba ngumali nkateba mukazi wange onkozeremu omulimo ekanchukumulensa ekiraba munikyonkue kakasembo kange okukusima iwe Awebale mukazi nako baketa sawo kuruga mwa David King kantu kyali antekanizo orubazo njukira ndiye kankuijukizo ba Just Juice okusako basanga Rukurato Road kandi bakubano yenda kumanya ebikusinga hali Just Juice bano ine mikoro akwenda baganyi bako baheheza ona akajuice akarungi aro abantu abandi baino burere bwembaganiza batakwenda nka gas bisoda na bakwenda byo kunyo burungi butaina mwenka bisukali Just Juice baro kuba ni bakuhaka juice akarungi akakuhera bo inamba zero hansaho yaba Just Juice obokuba no no yenda kuba kumanya bikusingaho no kora booking aro buganyi bwawe kutunga akajuice akarungi ako genya ba Cable 256 for digital marketing no kudesigningira website nabe namba yawe aro hansaho nyino Wekitinisa Gad director wa Gevas supermarket maita kimanyire nti Gevas Gad na Evas mukazi wa nyomu ganta kimanyire anda nkimanyi bakusinga bangi babaire batakimanyire kwechi kali nikimanyisa nti kirungi muno buli kyokora mukazi wako mu involving kuba involved and twin limited company yetejo bajeta Gevas Enterprises kule binje bintu byo sigini tulizi iwe no mukazi directors tuli babiri sigini tulizi tukole bintu bingi kusuplyinga omanyira abantu babati baba nafene bagato mukazi bwetuli bitwala ukana no mukazi akatwara business yange abantu kiba Mungu kumya ukana betu kandi twe kwasweranga natwa weddinga mu church twaterebera hiro byo wejo tibivamo bikawa osoma dini ki mbomurokole tabira Pentecostal Assemblies of God au Chiganda in around about town ine kanisa kuija muhoima omukazi wa kaja nawo Evas ngija nawo nikimanyisa niye jemi akere mu mazira haje niyo nyaka itumazire turi hamwe timule ku celebrate ngabageta silver jubilee 25 kuika sigeze nke 3 aje mu celebrating mu twete tuli ebyo kulya mwina abana bayinga nina bana batano mojo mwe na bisikibana mojo no first born mojo no first born ogo omuntu siga account na nambe tugende mukumura mbaire ninyi ngonza kukaguzaho muntu ebintu byomanyire nkayo bati business ogikenga kurungi oina nabanywana bembaganiza omuntu ari abanyantu bantu barenko munziza ahero boko bakora akasente bakusavinga bakwenda kwijja gukora ku investinga okubahire magezi kibateke sente zabo mu bintu nkabiki oku investinga especially nkawe mahana business nyingi usakuteka mu
majuga abapangisa ne business yosa kukora rentals uli hala kandi ne kukolera betu wakora nkeduka eduke kwenda okutabula n'abakozi esigo muntu na ekana jara china na kulebya ni mtabuka yewe inenga ukagura nkitaka rundo kabika muitaka rundo kakora rentals sima nizikuletera ka sente nini ndola business na ukozere ka guest house kwa kule akubana nyonkulola kuja kora ka guest house maisaho akwe mini meti yesombe yecho kusiba account oja kwikota China man kusiba account ene meza no mukuranka nyine ngarwento zanje guest house nyikalire nyoba mwe bandetera ka sente ndo muka abantu abandi batina kubana abapangisa kubahambya sasura tukebyo beto ate bintu bakabyangusa alaba kukole aliyo ebitongole biri mu bingi byo kuleta ni bikusoroleza sente nibikuletera noba bawazo bato ni mza mukoti ni wajikuha nobaha basoreza ka sente no percentage yabo nuko direct myaka 22 oli mu business ya supermarket give us like 7 give us mu myaka endi nka 10 tujja kurora nkatwarura ogazi hiroho rugiro aho the plan yo kuja kuteka shopping mall shopping mall wajitekaho supermarket zine nkoto kwikala ino tamuzo computer zawe system cameras iwe no wewe utali wo kungana umuntu talinga no rebintu gyora nibigenda mu maiso oko Kampala kutugira banywani beto tubana boka capital shoppers ngumami posiano oko je supermarket nyingi bamunywani we kwatagana bali banywani banyu sokurara niwe atali wo business ye kukora kurungi bene muna banu ba mega supermarket nabo barugawo etuka baroko nabo ine supermarket nyingi abatali wo business ne yakora so tukenda kugazi ya uteke mu system kwata mu computer zawe buli kimu ushanga chikweko government obusumbi bwenyuma hebaire ne hambya abantu ankozesa yobuveera supermarket muli obamba abantu abagaba muno obuveera inywe muina buli okikurura nti mwakendezo obuveera buno kuba nibukozesebwa bukusisa muno obuhanga waitu nabiki buveera tiba bulungi nati tubwenda sikwenda kutekaho bintu byo kuparkinga wale nke bugwe balesereho ebugoyi parkinga mu kigoyi mu bintu ebikujuna nke newspaper bikuzire nkebyo buveera bwo kutwaliza hamwe tiba bulungi nati tubwenda nko ubwo ba first omuntu muteramu nagamba nyugwenda kaveera mini waire no minimizing konka nati buveera tubuhagira oina abantu abakusupplyinga nkabine ebintu ebyokulya biki abo manyire oba otunga abantu bembaganiza abo kuba rogama nti nyino omuntu nankani wandetera akabaragara nyino omuntu wankani wandetera sumbusa oba muntu oba contract mukikorota tuba munka contract especially to kabaragara tuba nabo bakabakekura batine mani na kusaba nkoletere kabaragara akuteke mutekere ga nawo numutera ho numutundira nasumbuza nikyo kimu nabo balimu rezini zitwana na restaurant nkagabagaya na hotel zawo sumbusa aho n'abantu bicapati nabo ni baletaga niyo bikara mu kandi zimwe nkaza yogati zimwe shanga nikize sibira yogati no parking parking amwe na keke z'abagore nazo muzikora nazo tuzekolera mukoko madama ine bakiri azichumbira manye kutume tubona orders tubona orders abantu ni baleta nako kalinka ka side business akamadam business so ina supermarket ine kwekolera bwa ubuntu twine na plan yo kutandika una baki bekeri ya mani tandike migati nayo chumbage yeta leo twatunde chayo satali ndera ku Kampala abantu batwara go mugati buchali fresh abo kabuli
bagamba gate migati tukulinde ya Kampala kyonka mugwa Kampala gujja kuika hano bagamba nogwa ajja gul fresh betu bagutali fresh ushange muntu kanemara ebirunga bibiro mu muhanda we nojja kusubura biro bingani kusisikara kandi mugati mununyi gwine biro bitano mwe kwa mara Kampala biro bibiri bisatu ukwikiwa gwine biro bibiri muntu nakutwara kusisikere unkera kolerwa hano Wando kubaho mugati munungi kwa kugarura yenyuma hali omwaya ukaine Devas yasigara yonka na Lucky 7 yagenda kuli hari abantu abagambire mukaba mukatabuka mu mafuna butayikiraniza kikaba kita tatabuke nati tukora hamu tukora hamu tatabuke wona kati akwa mwene bindi bigamega bakagada tabukire na mweno wabo baga abantu bakusinga tibamanya nti timulinda beno banye tukani tugazia we expanding tohura competition into ina competition competing akwije nchitine muninge nani nchitabaro we na wecha tine na chitabaro wangu we ndisharinga customer ende chinto tachine no genda kuli no chiayi na tachine na jana chiayi juniyo nkora twine enkoragana yawe na Mugisha yiwe gadi na Mugisha kayamani muno mukakulira kyaro kimo oba just kuswera abakazi mu family munike kyabateraniza najo kikabamo kandi twasanga twena tuli barokole so kwabuganira mwene mukabanza kubuganira mu chachi so twaruga hasi mukanisa ejo nayo ya Pentecost Assemblies of God no mwaitaitrain ni mwaitaitrain ukukabale mwakenganga ntati mwatunga bunywani twatunga bunywani abakubukurura abantu abandi abakusinga tibahangaza obunywani afuno munywa atunga munywani biro bingani sente nizibatabura abakazi nibabatabura inyo kike kibaikaize muri hamwe mukwatagana uba kwesigangana nicho cyecho umuntu numyamba no nchecho nutamugobeza yabukwana kuri ya kisita itine kibanje nayo biri hamwe nebibanje biri hamwe bya kisita yego noto hamwe buse ikintu cyone cyakabaho akakubihiza wawe nayo kamubihiza timukabihiza mtimubihiza tareja mani bya tibiyo tibiyo Akitara TV ndeka kugambiraho na banywani banga ba Washa Records boko ina audio recording nenda ku recording ebizina abazini buli kironko bagamba gamuleke genda mu studio bombyaro mu studio taina mugasho bujja kuba ni ba recording ebizina ebizina no kiteka mu ndongo ni kijara kitaina sound no kitali mastered kurungi no gamba kine kizinuka kiyanka so genda Washa Records bakolere audio recording enungi boko bano gonza karanga karungi adverts bakora adverts enungi uragire ta Akitara TV audio boko etarabira Washa Records tutasaba kwikiriza boko no bakora audio eri mastered kurungi nabe namba yawe yesimu okushobora kugisanga hansaho nayo ekuba nerabaho ya Washa Records Akitara TV umutekanizo rubazo tukyaina guard akushobororaho ebinsonga zine za business abantu bine binte bikusinga bya business ku bitumbuka mu kubikora mu kurungi babisoma iwo kabisoma ya business intabisome kweyawo sura experience tukasomera job training nito akola kwa nke supermarket yezo business age so kuleta na professor wa university wa in charge of business nayo ni bimulema ya mugamba tandiko business na tabata inayo wewe on job training experience kandi no ground kusanga nokola business ni yakwegesize nanga yakwegesize akali gamanto bisomera babaita abana basomera business abana mubao abakusomesa business nga mutabani wanje ogu niwe namuterewe kusoma ali mumbuzi akusoma iyo business kusoma BCom ati abokuba wade amagezi agaleta wide experience ayongera ohano akongeraho okusoma kwawo bokuba hano tugenzire tugambege mu ajja ho imamu atandika business okusoma kwawo kukabakuta okusoma nyowe nkatandika bitali kurungi kweyaho naunka somera mulimo funa diploma
mibino ja accounting kani kwa mchitongole mu section ya finance so kwihobwe twaje mu kitongole nagamba ka joininge business iyo obwire bwawo bwogira nogamba nti buno bwire bwange tindi mirimo yange bubaho tolya supermarket tolya mbindi oyina obwire bwawe enkayo bubaho oba nokola biki obwire bwanje twineyo nanka kuza mu garden ka weekend aho ugenda ku kisito kukibale ugenda yo project C baitu kandi irahura muri mu kusaba nkugamba arabagamba nti nyombire bwange bwa mbana leisure ina leisure time leisure time ebiro biniterim abo kuba sente tiziwayo sente zotizikuwayo ikimasa to ina leisure time ugamba nti ataro nyigarawo ngamba nti kangene ndoro omupira kangende ona abanywani bange tugende out out sananka sandizi nogenda nko mu gym mu health clubs nkomu mu sauna nkomu mu gym kata itonka kasandizo nka kyasabiti ufuna nka kayi ufuna nka kayira obwa supermarket aliyo supermarket bandikiraho madam atiwe madam otagira kayire kayenkawo kandi we kaliwe azayo akubona nka kyamukaga and other days naona akafuna tibusa abantu abakweta nko mbuga nyigamba nti bakwesira mbuga nyogenda mbuga nyibwa mbuga nyitugenda mbuga nyitimbura tugenda mu mbuga nyimu kintu kye kikunyumira mbomeze wagamba nti kintu kino nti nya Julius wankolera kino na kino mpura nsemereyo obwire bwingi bani stebeza n'enjiri nyoni zo kinyumira mpira tingenda muno bumpagire mpira ngo bundo bwire tubantura abantu ndi mukuru w'abakristayo hakanisa so ushanginze kurora abakristayo bagenzi bange abafuna ibizibo babine nsonga ningenda yo mu counseling abafumbo ushanga jo ninkoloma ndali haduka kandi kikubihiza nogamba nti nyobo omuntu bwankora kine kintu mbihirwa muno kimbihiza kuba kumbeiha kukudupa kudupa oko moto maga kudupa akukolese bitali nagamba sente njazireta kilo kitu natazireta natazireta ngwenda kale watu wala nkibanjo ngambire ki ekire cyo gambire kuzireta uzireta atali kufo kuchania business ngejo kandi iwe uliya byokulya kiri kunulira byokulya usanga nitu maba kigaito byo mundi utakuli utakuli nakarako akaruka bakabanyo nayo kakega nkakega nkoko biche nyama tinjigenda umuno bwo controllinga size uruhanga kakwago mugisa kagamba nti gadi nkwayiro mugisa kubo cyo kuhindura hamubiri gwawo kintu kikiwa kwendeze kwehindura kabata ruhanga kagamba nti ati nyonku kwendeze nkwayiro mugisa wehindura cyo kwenda oba orahiyo mutwe gwawo orahiye kigere cyayo kikiwa kugondeza cyo kikagure cyo ndio kabaherezeje tugenda tusima embere ukali okumarira ruhanga muri kala no sima bikanya kuba kusima kusima nenyaka itwine umwezo butwine twikara mu kusima bonka batakwende ibintu bya amani nyuku kandi kinde kiremesa abantu baba kwende ibintu bingi nibaletera kwiba gukora ki kubuzabuza abantu kunganyiwe hundi mpulira ndio ebinyine nigekyo kwayo nibimara mpulira ni tora babukubo kuragana abakika bani bagenda koyongera kabina koyongera nyindo koyongeraho biki to kubiura tibiri biriyo mukubwatandikire business sente zingahe nyingi ziwabandize kukwata nkaba sente nyingi muno ziwabandize kukwata ezinajize kukwata oziri nkakashi ka milioni 15
mwaka kioko mwaka tigwala nkomu mwaka gwe 2013 zirugire mu business oba bakwaire warahazi kwaire oba ozina nambazi sentezo zikazi zina uzirigi nizo wazikwasire ngira kwasiro okaite nago mwebembezi wihanga kumugamba kigambo ki mudi tuikalire nkana na nyo president Museveni oikalire nawe okwendeze kumugamba kigambo ki mwebembezi mubwene kumugamba wewe tusalire emisoro emisoro turukubi manye abaleze nywabo bijana mijango yetu haliye nibemerera bakwenda kuroro tunzire zinga nuko bakugereke ngubakuba kugereke batekeza mukora sente nyingi muno bale gabandi bona nibija bagamba umuntu wena asola sona kalisiti ne bahandika tuninga nyenchakarani bayisana sahina imukingireze ekipa bakwenda batayiminga bakiyarura kubalira sente zokora zinga izokora kandi bebe gwengwe biroti bisana basakwiye kwija kiro cyokozera kandi bo usanga bizire kiro kirungi sara yawe irinti bagiye kiro kibi bijenjure sibenegwa batarura bakazoma bakazoma konga bija musana guliho mwenka baka skuru abandi baliho bengi ati nibagamba kozire sente nyingi boyikara nokora sente nyingi kandi wikara nokora ziteito ati bo batware kisane echo nibadamu computer zabo sanga bakugerekera umusoro gwa mani muntu gati omuntu akoire e billion ya sente kilo kino gikolera ejo jimperete kuraraho wala nyinguzere itaka nyombeka nyombeka mu special in supermarket metu ekaramunizo kupangisa ngati wine yawe kuba nokora kusinga abantu abakusinga bagamba nti kutunga sente kiba kyangu waitu kuzikaza okirukisi exactly nikwe chikali abantu abo bafuna sente bamwe ni bachamukira nibagura mwenke motoka ze expensive kandi motoka ni sakugwa accident kakuwaho so na maintenance yayo no sanga kandi nezijya zona yes so nicho tibikaza wo bombe karunda amajuga amani agokuraramu kandi gata kuleta kaseni kuya yawembe kirenjo ya amani gura bombe kankenju yo kuleta kaseni akuwe wawembe ya amani yo kuraramu ukusanga tosagwikara no munje nungi kandi wini ninja Eyo nikuba ni ndola nyufunire kumaza ni ndete chinda chikuleta sente chikutahya magazi kige wakuba ino omuntu alaheruka ku Rakitara TV akugondeze kuba successful nkayo mu business abantu balahero uko magazi ubunkubaha kutanyuma mirimo abo ine duka tunda buli kimu echaije chona tunda abo umukozi buli mulimo gubakuha gukuri tagamba utagaya mulimo gona so nikala ni ntunda buli kimwe buli mogona nyiwe nkora so no tunga buli kimwe usange nkoko nyinazo amawuli nago nempunu nzona nyinazo so buli kimwe cyona uteka buli kimwe cyona no rundaga no rangu cyona kikuleta kasende no no shiteka mamani ine kintu cyo kwejukya mbomezi bwawe no gamanti kine kintu kyejukya akakubangaruka yobwire bugaruka yenyuma kusaka hindu kechasobe mbire buno yokwija mpora nitugenda mu line nkiyemu tugenda mpora yes omorozi wa Rakitara TV entekanizo urubazo tusembera kumaliza entekaniza kwa bigambo byawe kusembayo ali abaruzi ba Rakitara TV nyongera kusima abantu abakutuhagira mu
ni batusupportinga mu business aba masindi Weimana Kibale abagura amahuru ago ba agenda batundira amahurire bara abantu bakyasoma amahura biro bino bagarurira ga internet bagasoma amahurire ago gekarame bintu byago ukwenda kuteka mu mahurire letters of administration ezo hanaka mu koti tubara kubabuze simu bakubuze ihurire aba kwenda kuhindura amabara gabo kuteka icyandiko mu mahure intention is sujona bikara mahure abo kwembike ngabantu benda mahure muntu nje nakwabuze hurire genyima je bire binebe mwezi kwa mugahura gamwe tugahura gamwe kagaruka yo Kampala konka aragano gusanga tuyinako so kwereka ngo stilo achariho need yako amahure ze nabatu haja plastics nabo products za nice yabo kutuhagira nabo kubasima bagambe baleta akakaranga Kitara TV barange nayo ureta akakaranga kagembasi yanza ukaleta kagembasi bona eno platform yo kusinga muri joneno on hadigito yes then ya mobile money agency banking nabakuja supermarket aho banze basima akuba bakatuhagira twikarani turani ni kurakurana yes tukija tutine twine betu twayimbeke inju turara muzaitu tujirone abapangi bunyore mu gitungiremo mugisa tungiremo mugisa bunyore tabembi so nabanda batakiza ku investinga bije ba investinga babusino opportunity abo kubanka kakabale weito usagura itaka ukaumbeka mu farm mataka matito bine mutito tito konga kunwe waibo wende farm yawo kuna mataka gakyaro kuno gacyariyo umuntu ine sente zawe akwanga itwaizi yawo kibaro kabanogura ikayona nogura milioni mukaga mambe mitwaro nkaga baita tikisite kura ine ati ya man batero bari na radio biro binukura ari na radio ateriyo ati kura ine so ngamba abantu ba investinge mu matakaho urina kasete kya kahuremo akuba nikarugayo ngeje yes kugonza mukusima muno webale kumpa akaire ngambere ge kankwibe akaire kawo katito kanungu ya mulimo cyongo jyo tunyumize ebigambo byawe andi nkunira nabarozi ba Kitara TV ababayire batakumanyira ababayire ndibakura bugura bakengere nda webale muno akaire kanuko twaire ninyogira shomendo musajja muri sakando moya bamoli kongera kurangira ba Washa Records odie nungi bizine birunge baina nabakuhandika ebizina nabakwenda kuba directing music training instruments Washa Records Davobits muterera number yesime kuraba ha screen aho hansi and naba just juice abaina akajuice akarungi nako mukarete rather mugende mu nywa akajuice akarungi akakuruga ombutunda bwaito obwahanu busoki bakuongera preservatives ezindi ezikuongera munti mazirinde manya biki no aba just juice nabe number yawe yesime ro hansaho ujya kubona gitunga bakwenda yanka mikoro akajuice akarungi akajust juice abajya kubunga abaine mikoro yokweranga abaine mikoro yawe na wedding akajust juice kakwanika kukora kurungi baina package nungi ya 5 liters era promotion akasenta akatito muno nabo bateresimu ojja kuba no bazana nabo kusinga hao ama kampuni yabaina kampuni bama hoteli yabaina baina business zabo za supermarket na biki Cable 256 niba kusinga mulimo ogwa digital marketing now ku designing a website si baina ma hotel baina business zanyu muzitera abantu bazikenga internet abakwa omulembe guno gurugire mindo bita generation ite kusinga muno area internet so web designing na digital marketing Cable 256 nabe namba yawe simiro hansaho okusa kubahikirira ni baguno batera simu ni baku designingira website twina na promotion ya ku designing a website tutera akasimu uija promotion etaka hoire ninyogira sho muhendo tinja kuba nimpingura hanu okwiko butaitano mutekanze zinda Kitara TV mugorobe oba musibe kurungi ababaine program eno rwebagi abagwe nyenkyakara mwikare kurungi
RTV kwegesa kumanyisa.